I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my. I just need to clear my head. Na začetku smo še bili nekako z njimi, smo se še borili, sam pol je zmanjkalo energije, pa bi se lahko do konca, pač ne bi se smeli takoj predati, mogli biti do konca. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. Tukaj je najtežje, da moraš biti ful zbran, da ne slišiš sodnikov, pač dejansko ne moreš tako dobro slediti igre kot pri slišečih. Pa tukaj so pač igralci fizično bolj razviti in je težje igrati proti njim kot proti slišečimi, ker so tam podobni kot jaz. Drugače pa mislim, da mi je kar dobro šlo. Focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. Ja, da se borim v obrambi, pač da zdaj noben ne more dati koša čez mene v obrambi, da v napadu lepo vržem, če sem sam, vržem v miru, da se ne smem ustrašiti, pa skoke, pa v bistvu se moram sam boriti. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. In tukaj se vidi, da nekateri igralci, ki bi mogli prevzeti malo več odgovornosti, je ne prevzamejo ali se preveč bojijo, ne vem. Razloga žal ne znam.
ne vem, ga še iščemo. Tako da to je ta razlika. Miha Zupan ne igra in igralci, ki bi mogli prevzeti odgovornosti, je pač žal ne. Saša Lukić je bil seveda utrujen, igra cele tekme po 40 minut. Danes, ko se je pač razlika naredila z Italijani, smo ga malo spočili, ker da ne pride do kakšnih nepotrebnih poškodb, pa so še dobili ostali igralci malo več priložnosti za igro. Ampak se pravim, tale želja o zmagi malo ugaša po teh zaporednih porazih in upam, da jih bo s trenerjem zmotivirala za jutrišnjo tekmo, da gremo s prvenstva vsaj z eno zmago.